ke. Weh, ngomong-ngomong nih Renan Galungan si bapak saya ada beli baju baru nih. Bang ada ngon maturan ya. Ajan, saya ada beli baju nih. Akhirnya boleh jani on baju baru nih. Ini tinggalin merek Nedlap sing lain, pantawangnya baju baru. Makin abang lah baju mujang meli ben. Men kaman udang sing beli ci Ben. Belengkap pakai gelang mujang ben meli, ngutang-ngutang pipis ya gen. Bah, makejang awan penganggo baru, cigan ane baju atiban dilagon tentu kan. Makejang awan pakaian putih kuning makenyor. Ci nganggo masih pakaian kuning, mara pakein kuning ulian cen kecoa baju sini. Sajaan saya lian bagobo jelek, misi pakaian jelek dan saya kemungkinan pun numpuk jelek cai nih. Tadi cai-cainnya saya repot ngurusin awake, ya awake sing awan baju baru. Sing je repot awake, cuma kan pedalem ninggalin timbal-timbal lagi nih gitu. Tapi yang pas akhirnya nepuin cai baju dekil gitu, bisa sing angkenin we ci timpal. Asana ci mari cungo cine ge kana pesing terimane kebetarane. Kene dekil sini baju dan panting. Ci panting do di luanan ci benet lah bangkene di tebenan. Memangnya ya setiap galungan harus pakaian baru ganti ya kan baturan. Oh, pangana suci penampilan raga. Emangnya betarane man ngomong jak cai-caine. Ya setiap galungan harus maturan ngangon pakaian baru. Man ngomong gitu betarane. Biar sih ngangon baju baru. Yang penting iragene dulu kelas maturan. Tadi ya penampilan kan suci, tapi kena tak pikiran caine daki.